Бала ушул тегизде чабылат экен мына каласы. Бая келип ошо аркы бетке койду эле машиналарды. Короче, пакка ошо спринтер турган жак болот окшойт менимче. Анан алып келип, ногу байракты айландырып апарыш керек экен. Байракты айландырбасаң эсеп болбойт деп айтып атышат да. Эмнеде азыр кайсы полбондар? Ошондон кийин полбондар экен ошол жерде дагы азына. Мына крутой полбон. Акыл полбон. Полбон да жакшытамайт экен. Нуркөгаттагы Айбек полбон. Чаткалдын жолдору зар болуп калыптыр. Чаткалдын жолдору каттай эретрам болуп калды. Чаткалдын тоосун ашканда мен болот да азыр. Ногу тоолору Баткендин тоолоруна окшоп кетет экен. Төлө таштап экен. Так, нарак Чаткал центр тоолору ошо зор дейт го. Чаткалдын тоолору зор экен. Дайреге кандай эс алдыңыз эке? Зор. Зор болду. Муш. Канен полбон. Муну ака полбон таңашыр бастадыңыз булага? Же, таңашпай калды. Таңашты. Кандайса Кане жатып туруп эле кетипсиң а кечкурун а? Мен кирсем сен уже уктап калган экенсиң а, муну сен издеп аттыр коньяк кана деп. Бирде. Коньяк кана деп карап туруп кирип тийип карасам уже уктап калдың. Мен саған жақсы келем салған екен. Ооба, мен саған зар салып қойдым. Неге бирлерді мынча тегизлеп жатады сайды бу? Ака сел келип эле толуп калган эмес. Берже топурак толтурганбы? Толтурган э. А, Беріп житайт дейсің ма? Бербей. Құда қаласа улак болгон жака бурулдук макер. Кашкасуу деген жак ушак экен. Чаткалдын жолу менен келип Кашкасууга бурулуп кетет экен. Макер тоолор арчалар. Бияқта жайлоосунда свет бар, ошентеке карап коем. Туп келип туруп койду карап. Айыл бар бу жакта. Айыл бар, Кашкасууга барганда. Я высоко кетип туруп. Куда каласа улакка келип калды. Билет экен мына Равшан бекем келип калыптыр. Улак баштала турган жер ушундан уже жакыныраак, ушуда машиналарды коюп баштаптыр экен. Нокиндин полбондары, Нык полбон, Крутой полбон. Да кайсы полбондар экен? Нарак пробка болуп калды окшойт экен. Тамактарды алып келип коюптур. Жакын эле жер окшойт анда экен. Болду ушер экен да. Ошо портердин жанына алып келип буруп мынаяка кылып коеюн ба? Айда берем же ондайрага. Айда көрүңчү болсо кайткүлө ошондой нерсе бар экен. Мына Куда каласа улак болгон жерге дагы жетип келип алдык. Мынагу Арсланбаптан Надир Саяпкердин аты экен. Муну бүгүн акыл полбон чабат окшойт Куда каласа. Арсланбаптын аты. Бул да Арсланбаптын аты мынакей. Ошо Надир полбон алып келди. Мынакей. Нокиндин аты. Дайыр Саяпкердин аты.
Uşağa kalanka koyup koygonday болуп уулуудат бирокчу. Bayırga. Şunu tayып жыгылбай экен деп аттым эле. Уну да каласа каньяк болгон чабат. Көкөт зорот экен. Айгырдан кармалган окшойт менимче. Курсак белди аткен жана. Халнадыр экен мен болду экен белин татып баштадыңыз го сразу эле. Aka egir жаңы ekan го. Birinchi uloq o'xshaydi egerdi, na? Eger to'g'im birinchi uloq. Eger qancha bo'ldi aka? Eger 7,5 vaqt olsun japalaq. Ha. Komplekt 15. Ko'gatning qancha uloq ekan? Buniki esebi yo'q bo'lsa kerak a? Ko'gat Sinjang to'xtagan. Bu o'zingizning atıngiz aka? Bu dakandan da uqdim ele, shundaymi aka? Aslida Lala polvonni Shadi degan otning bolasi. Enesi sur qo'ygan, enesi. Al aka, jadiler dakan kelishevja qanday bo'ladi ular? Boshqa o'ja. Jadiler dakanda uqqan mana. Dag'i bir nemada Lala polvonni o'zidan ele bir to'liq surab nima qilib qo'yamiz. O'sha bu tur satgandan siz cho'q. Jadi degan ot. Ko'gatning jashi qanday bo'lib qoldi aka? Bu yoqqa qaydan, bu yoqqa mesda var mana nerda? Bu yil uchasi yo'q. Jasi yo'q, jonivar esa kuchli ekanda. Qayda bu yoqqa mesda var? Boyu dile 50-55 tegerek o'xshaydi aka? 5 tegerek, chilpata kerak. Ha. Chegara qoltirib Bu yoqda daire ekas. Altınchi qo'llarni maylab boshladi. Bu Burgondidan Qaniyek polvon. Qaniyek polvon qanday kelib oldilar? Mo'shti. Zo'r bu? Okey. Xudo xolasa shu polvonlarni balet etib turamiz ham dairaga, ha? Xudo xolasa. Qarat qayra. Nimadan qattiq sevirib ketdi bu qaratdan? Dairaga to'ratning jashi qanday bo'lib qoldi aka? Qaysini? No. Qarager to'ri bu. Ha. Жаңасы. Xudo xolasa qanchanchi uloq ekan bundan hozir? 3-ulog'i biylgi yildan. Okey. O'zingizning atыңыздың baldari aka bular? Ekan o'zining atының baldari. Cho'qoy deyinde baylata öğretken aka? Baylata öğret, men atlar var bile shunda. Arqan baylab qo'ydi. Boyu qancha var aka, o'lchagansiz-ku? Yo'q, o'lchagan emasmi, 60 ga yetdi. Buni aka bugun qaysi polvonlar chavadi aka? Qanday polvon chavadi? Qanday polvon chavadi? Kaçanlar go'yo boshladi Xudo xolasa. Nuk polvon. Moken Lenin yo'lun polvoni. Narqi Kırtoy polvon. Aytayım. Kırtoy polvon, Nuki polvon. Ayga. Oğay polvon aka. Akıl polvon narı qarab turgan. Kırgızistan Sumsar degan formada. Nar жағындағы Aybek polvon. Dairek ağzına koyup attın çakoylarını dastap zor qiydi qo'ydi. Qaniyek polvon kutib o'tiradi. Shu baylansa emineyim deb. Shashilikchi. Shashilik jiktigan maydonga ketdi. Otu men 100 ketdi.
Skori daha gelip kaldı. Benim saktığa koyduk çok. Keçse bir 5 litre benzin getir. Gelgen yaxşı oldu. Altın. Şaşlık. Şaşlık benden şirindik işte. Gözüm kana alçı. Hadi koygunça cey biraz. Yok bu. Bol da gel. Kalasam yakan maşına dolu oldu. O oldu jaktarga da koyuldu şeyda. Kalasa mikrofonda kıykırıda dolak başlayırız dep. Okey. Bak gel.